Haha. Mas Mion rumah. Ndro. Aduh. Ndro. Ini apa metang re? Tang. Jesus ki duk tôi phẳng vít mất tiêu thôi vậy. Anh làm vậy. Nong tay nang sedang jiwa. Mak ingin bahu orang. Kau perkenalan apa mak? Bông lực đầu nó lướt phía bên chúng mới lên. Biar kau kena selat dia bekan. Ngon yang baca deh. Lúc đầu phi vào về, yo krekot phi vào. Bepas giwa, stolpa bepas phi. Beres cipas. Klem krek boleh cer beres cipen pas ke kek. Mak tak coba yang selat sebut. Saya krekot selat lepas. Tak kena. Kumanang ipakrek aslar hoy. Terus tunggu. Cina mengkrek. Today, selar der mengada Cina mengkrek selar or. Oh, nangis sama ngiwa paput ki melihat bersler hoy. Taste. Bud ya. Bud bemo. Apa pa cembe ba? Pasti. Sing pa ide bud. Debo jom the tiger. Debo jom the tiger. Debo jom the tiger. Debo jom the tiger. Ile yang budrok pinga. Dia berapa? CAT katat. CAT katak. THEN Daitlen. THEN dan Glen. Apa? Ibu budrok lagi lengah. Oke, ini betul gila. Gila. Budrok lagi lengah. Ya sampai. Ni betul lagi. Budrok lagi pulekor nah. Betul lagi kulikornya. Hila betul lagi kulikor tu. Denang ne da ong pi. Pabut ping dong balek ba pulekor diut pi. Dai si ide budi. Dei gak kena nak lor cepat sudut. Ya, ni orang pun kena tak ngalai kau pasti buat awak. Ya. Lagi rom. Nah, romnya. Like record mbak. Nah. Dah belum mai sih. Yes. Dulu ketemu mobile kah? Kan tu perlu varian tiar kah? Ya tiar apa? Dulu mobile kah? Ya biang selari hati na ya, mer asa pule step nang step. Ada beda. Pergi cuk. Angga pergi meja. Angga pergi. Cuma tiga. Cuma. Cuma. D-O jigsaw.
not, arsen ar, arsen arsau, arsen lain du, arsen sau, pra. KNOW Knong KNOW Knong Thạch nằm cái bắt quán Ở biếng này, ở pas sih deh. Cat ucur bucur ere. Tabar curi cicip. Oh bay, ya salim tas nih. Cuma ner sama nerpi deh. Teh, cibang nembang pas mapil mani. Pas lo nabar kok mak flash ya. Teh, tak cani kon ngah, biang kon biang. Teh, penyap itu siar bahan me kon mo. Bay sih lihat deh, nyiap kaya, bam dah. Oke, you are still in there. Pas ide pas. Pas kelas ide Kelas. Kelas. Kita congna kelas. Kelas ya tuh kelas 7. Ada. Ngaram ta chong kelas Kelas 5 poin ngah. Kelas 7 pro mutetet mau noto tuh kelas 7. Oke, ngade du lai subjek hi pil nga. Mak pi. Yang mak tu gue baru sau ge. Ni gue baru sau ge, betu gue sau ge. Lai subjek. ngar lai subjek ni be meni Ngalai de bay du son subjek. Mak pitu. Son subjek tinggi. Mak. Oh, cadam bakon. Oke, ni pas ide yuk ke kelas penyiap ila gue siar harma. Siar pa, salah subjek ya pil pa. Ya, kedong lori deh.